Awak sistem roket peluncuran ganda Tornado G dari kelompok pasukan Vostok menyerang peralatan angkatan bersenjata Ukraina yang bergerak menuju garis kontak tempur. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Russia pada Sabtu 30 Agustus 2024. Penghancuran peralatan militer Ukraina dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif dari kendaraan udara tak berawak. Mengandalkan pemantauan UAV, militer Rusia secara tepat membidikkan serangannya pada titik pertahanan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman ada lebih dari 10 rudal mematikan diluncurkan ke titik pertahanan musuhnya. Video ini kemudian viral dan menuai beragam respon dari warganet. У него есть компьютер, установлена система автоматического управления огнем. Можно наводиться, не выходя из машины. Ничего, включать это работает. Если можно наводиться быстрее, эффективнее получается, и маневр быстрее. Какую цель дают, мы выезжаем, все отрабатываем. Мне говорит, туда, на это, на первую, вторую, третью. Все, мы выехали, встали, навелись, все, залп, стрелялись. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.